Uwe ubriu la keno ba ula syak penyap dusman haki briu ki ba omlak setiaban itu ha West Giant Hills District. Uni uba subah syak penyap udai uba latip kerteng kum ukershan dame talang at khendai senam kerta. Kat kum kajing mudoi ejahar kabala ujor haki pulit ka umulong bit house ka kemi jong ukershan dame kong lakemon talang ka basyong basa hamu pliang kala pentib ba ukhun jong ka ulet kershan dame talang at khendai senam kerta. Ula syak penyap dusman haki briu ki ba omlak setiaban itu. Kala yatu bakani ke jingja kala jaha ka wei ke jaka kabala tip kum ka musdai ka jaka ka bahab hak haput ke shnang merjai bat mukla. Kat kum ka ejahar kala ong ba ukhun jongka u kershan dame haka shipho tarik leber ula ya di kiat bat ki paralok haka wei ka dukan ha musdai. La ong ba ulami shua marwei klem yatu ya ki paralok. De hadin arsingi lalap ya kamet yap jong u kabala thia lengktar lengkhoj kabajengai kumba sanspa mitar na dukan kiat. Halor kane ke jingja na kaliang kakmi kala kerpat jor ya ki pulit ban tokit benya halor kane ke jingja. Na kaliang keseng HNYF Tatlas Gain Circle bat kador bar shnong merjai kala penrem jor halor kane ke jingja bat pakru ya ke jingsolem syaki bahaying ukershan dami.